ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa Dlozlama simshayeleni izandla nako ecabanga ukuthi anganqoba mina vele ubani ongahlula mina ngiphethe nina kusezandleni zenu kwena ukuphila ngibonga ukuthembeka kwenu kumina olwa nami uyisitha kunina nofile kumina mhlazane wanqoba mina inhlanzi iyoshelwa ngamanzi imvula inempumalanga ilanga liphuma entshonalanga kugobela walento yokuphila kade ngaphothula umhlaba ngobuya ngokujula amazwi ami ngiwaphimisile emkhathini ubuya kanye nezinkanyezi ngibo ukhanya komhlaba ngikhazimule njengoNkulunkulu evezela umoya omhlaba Nginibingelela babukela emakhaya igama lami uSindiko yami Imbongi ngiyanamukela khona la kumcebo umfana kagogo YouTube channel ngithi samile futhi saqhubeka mkhulu ngicela babingele mina ngumcebo umfana kagogo Ngcobo omkhulu Mashiya amahle fuze fulela unews uyiqadi thina safa umuntu enqinza vuka zakho ifilanga thina maye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina kunompunyupunywana uphunywa bemphethe uma favuke njengedangabala intombi zimboka zamba namasokazi kuthiwa yahoshi ma Shemkhulu. Ezimkhulu namhlanje ngaphambi kokuthi laphe ngiqale nje ngemibuzo nani. uDecember manje mkhulu. Isiphithiphithi siningi. So abantu ungathi ubaphathelini mkhulu. Njengoba singena kuDecember siyazi ukuthi every now and then uhlezi kuba nama product amasha wakhiphayo ukuze abantu yabo. Njengoba singena kuDecember mkhulu ini oyiphethe yini oyithembisa abantu. Amakhambi maningi mvuzi maningi amakhambi njengoba ekuqaleni sasinako futhi ukuthi ke sikhiphe isicupho la khona ukuthi umuntu wakho mfowethu uyabona ukuthi manje ke kukhona umuntu ongathi sedlalela kuyena nakhona uyambona lo muntu unabo mhlawumbe nabo ubungozi so lesicupho lesi siyaba nanokuthi ke kuba into engathi isichitho kodwa awulibizi igama lomuntu into oyenzayo la mntaka baba uzicuphela umuntu wakho umesondela meke wasondela umuntu kuvele nje kuchitheke yonke into kubhede yonke into bazondane kube nephungane liba khona siba futhi nentelezi yokuchela emagcekeni ukuthi abantu mebefika mfowethu befika nemkhokha yabo befika nemithi yabo kungalungi mebefinyelela kuwe lana siphinde futhi nakhona sibe nomlomo omnandi ngoba phela ngiyazi ngoChristmas nangoDecember nje mfowethu ila khona sixoxa khona kakhulu nabantu mfowethu siphinde futhi nakhona lana ke mntaka baba sibe nemithi yesithunzi la khona mfowethu uma uqondana nomuntu noma uqondana nabantu mhlawumbe ozwenza nabo ama deal kungabi khona ukuthi bakululaze ungabe ukuthi bakululaze kube wena okwazi ukuthi ubekizwe kuzwakala ngisho nasekhaya kumama wasekhaya noma baba wasekhaya uyakwazi ukuthi ukhuluma futhi nakhona kuzwakala bese baneyiwasho mfowethu kuningi mfowethu nakhona nalabo mfowethu abangakwazanga mfowethu ukuthi babuyisa abantu babo sinazi ikhafulo mfowethu umuntu uyabuya mawukuthi futhi nawe uyabona ukuthi umuntu wakho nje bakuzoba uDecember usezohamba entazi enza zonke lezo zinto lezo sinezibambelelo futhi mntaka baba la sibamba khona sibopha yonke into mntaka baba injalo nje phela futhi njengabona uDecember mubi uthatha amakhambi la ekhaya yazi ngingabona enye ivideo mkhulu yomunye ubaba ne uthi ngokwakhe uhulumeni unayo indlela ukuthi asiqhalanise nosiko lethu noma mhlawumbe lokho engakwenzi ngokwenhloso ukhuluma ngendaba yokuthi ngokwazi kwakhe thina sabantu abamnyama kade singagundi ekhanda ngokwazi kwakhe ngaphandle kokuthi ubona manje ukuthi sokugunda ushembe nani so ulwa nendaba ukuthi abantwana amaqala unyaka ekoleni mthaba gunde for ukuthi bafana ngithi so umbuzo wami la ukuthi ngiyabona ukuthi spiritually ikhona into ehlanganisa inwele nespirituality ngoba noma kushoniwe siyagunda senza in so ngokwazi kwakho so ngokwazi kwakho mkhulu ini ukubaleka kweinwele spiritual engakusho mfowethu ukuthi vele ngikhathi zakudala mfowethu ikhathi zasemandulo yayengekho indaba yokuthi kule kugundwa amakhanda ngoba uma ubukisisa kahle ithombe zabo zakudala mfowethu uyabona ukuthi babe nehluthu abantu yabo babe nehluthu nifunje babe nehluthu kwakungayona into mfethu eyihlazo ingakho namhlanje ubona uShembe usahamba ngalelo siko lolo ngoba ezabantu abamnyama umufunda naseBhayibhelini futhi ke ikhona indawo la iquote khona ukuthi ubani uSamson mfowethu wethola amandla akhe einweleni yabo ukhumbule abantu baseGibhithe phela mfowethu babantu abaseAfrika yabo so njengoba abantu baseAfrika mfowethu leyo nto isho ukuthi umlando siyindle emnyama sisonkana
kukhona amandla khona kuphi einweleni. So when it comes to i-generation yamanje mfowethu, ngenxa yokuthini mfowethu, ngenxa yokuthi ke abantu babuka i-hygiene, ngenxa yokuthi abantu babuka ukuthi mele sibe prepared for ukubona umhlaba ukuba versatile yabo, ngoba ukhumbule phela manje njengoba sisila eSouth Africa si-versatile, sinamakhaladi, sinabelungu, sinamandiya yabo, ngoba even nabo mengase babeka iy'nwele ziba zinde, kodwa ke nabo baphoqelekile ukuthi benze njani, bayigunde iy'nwele zibe mfishane, noma zingabanga mhlawumbe ke njengathi, ngoba phela ezethu ngathi bona bazithandisisi kahle kakhulu, ingakho kumele zigcine seziyi-short yabo. Kodwa ke ekugcineni mfowethu kumele sisazi ukuthi as much as lukhona usiko, nakhona futhi njengoba siphila kulomhlaba wamanje, ukuze iy'ngane zizoba prepared ukuthi meziya ukuyo-apply kulolunye uhlanga zingaba abantu abarejectwa ngenxa yokuthi iy'nwele azihliphizekile nayo yonke leyo nto. Kodwa ngokolwethu usiko mfowethu, iy'nwele zisho okukhulu, ngoba even nalento leyo yayenziwa iy'ngane ngey'khathi zakudala ukuthi mokudlula umuntu meshonile bese abamba unwele kanje, wawungayazi chaza ukuthini leyo nto leyo. Kodwa ke kukhona umuntu mhlawumbe othize omdala noma onjani owakwazi ukuthi achazele iy'ngane ukuthi hayi uma kushoniwe kwenziwa kanje, uma kwenziwa kanje kwenziwa kanje yabo. And futhi nakhona umuntu oke wathola iy'nwele zakho ave ngakuganga into eserious, angakuphambanisela ngisho nanengqondo ngendlela ezinamandla ngakhona, ngoba ukhumbule phela iy'nwele mfethu ziyinsila and futhi ziqhamuka phansi ensileni yengqondo yabo. So meyiphuma nje mfethu, yes aziphumi phela zibonakala ukuthi ziphuma kuphi, kodwa ke ngaloko okuncane ngosuku zile yikhula kancane zize zifinyelela la ifinyelela khona, ziphuma kuphi, ziphuma engqondweni. So iy'nwele insila yakuphi, insila yengqondo. So mfethu kuningi nje mfethu esingakuchaza ngey'nwele mntakababa, kujulile nje okwangempela, kujulile. Kodwa ke mfethu ke akukho kunye engingakusho ngaphandle ukuthi mfethu usiko lwethu lumile ekutheni iy'nwele sinayo into enokuxhumana nazo. Alright mkhulu, futhi kahle nje kumele thina sibalansise njengoba sibafundisa futhi sibuye sifonele nabanye la mkhulu size ukuthi bathina ayikho inkinga mntakababa, ayikho inkinga, asiboneni ukuthi siphetheni la sithini le testimony ile ka testimony. Okay, sashafula bakhona bona impela. Wangena futhi zami phakathi inside. Angibona ngazi lo thengelwe nocingo Nkosi yami. Intani November nje manje nje. Thokoza gogo. Alright salukazi. Ngiyaphila njani baba? Hayi right gogo. La shutha lento yethu ka YouTube. Ngiyabona ukuthi uke wasineza i-testimony. Awusigixabeze gogo, usichazele ukuthi kuhambele kanjani. Mina ngiqale uza lapho ngoJune. Yeah. Ngizele for ukubuyisa umuntu wami, ngathenga isikhafulo and then ngabhafa, mari wawuthe awuchaza abantu le. Mari mina kweyami icase wavele wangitshela nje inkinga yami njalo. Nami ngithuka because kwathiwa awuchaza abantu, wangitshela nje exactly the way kungakhona. Hayi ubolivuke lelo luqu gogo. Yeah. Yaba. Hayi ngafupha lapho like izinto zami bese zivalekile nje, mina kahlahle bengizeka umuntu wami ebengixabene naye, and then wangitshela zonke indaba zami. And then ngathenga isikhafulo ngasebenzisa, ngafutha lapho into zami zavuleka nje zonke. Mari i-funny thing kuvele kwabuya ama-ex nje. Hawu gogo, kanti wena ubize liphi igama lapha? Mina ngibize baba lo bengimfuna, mari angifuna ukukhuluma manga kuvele kwabuya ama-ex abuya strong, angiphi imali like into zami bezivalekile. Ngiyashelwa noma ngiye emashophu ngiyabhadalelwa, like ibill yami ngiyabhadalelwa. Ngiyabuya nenye ex yami yazoncenga yanginike i-iPhone. Hey gogo. Ngisebenzisa ngathi ngale special lesi sinama-blesser. Ngathi ngale specialist nama-blesser and then ngiyafutha ngaso. Ngithanda isicobisa naye ngalokho ku-green mangiphuma. Okay, i-lotion.
ikhona nenye ex yami ebesingasakhulumisani mangimbona eclubini eNews Cafe yaze avela ngibiza phakathi kwabantu that day angipha 3.5 ha hayi wena gogo ngeke shuthi lezi inkambi zikuthakathisa into eserious manje ngisebenzi ona manje angisebenzi mara angisweli kudla angisweli next gogo siyakubongela manje inkinga yalo owathi uzama ukumbuyisa yena ugcine engabuyanga hayi yena ugcine engabuyanga yena ngithi ngiyibuze leyo nto gogo ngithi ngiyibuze ngoba ngifuni kube ngathi ngiperfect yabo yena kakabuyi mali ngathi mangiphinda ngibuya lapho ngizothenga ispecial ngakutshela and then wangitshela ukuthi ngidinga ilento ngidinga ukugezwa so angazi esangiduka esangenza ukuthi ngingakhona ukudla ngeSunday ngoba ngifuna uza ngeSunday otherwise konke okunye kuvulekile izinto zami zihamba kahle namanje ngiphethe ifone entsha ifone entsha abangithengele ibikwi-special nge-4,000 last week ngicele 1.2 ngithi ngishoda i-1.2 ngoba ibiyi-metric dance yomntwana wami angifakele i-2.5 wena gogo ngeke uzodla mnandi uDisemba yezwa awuzodla mnandi mina gogo ngizothi sebenzisa angikuzwa ngithi ngiyashisa isibungwe isibungu mina bengithi gogo mhlawumbe ushise nebutho lothando njoba egolozile ngala kwisikhafulo omshange ebutho lothando gogo abuye ngoba angifuni kube ngathi manje yona salukazi ngumuntu owenza zonke izinto zenzeke njalo yabo so ukuthi kuyaqina ngala kunamanye amakhambi esenza ngawo ngoba ngiyababona abantu bayabuya ngenxa yokuthi ipeshele engiyikhipha ikhafulo seyisebenza kakhulu yona product yami enkulu leyo so njengamanje ke ngicela nje wena gogo uthenge ibutho lothando mhla ngelinye ilanga isibongo ngiyashisa ngimenaza igama lami ukuthi imali ayingene kwi-account yami ye-Capitec ngiyibize bakunikezeka ama-ex gogo siyakubongela salukazi yezwa kwavele nje kwavuleka ngimuhle mari bengingasashelwa ngingathini angazi bingathi nginesichitho nje mari sesikusebenzisa into zami namanje special nginazo ngihlala nginazo hayi siyakubongela salukazi yezwa ngiyabonga mkhulu thokoza mkhulu hayi mfowethu asiphinde sithole omunye mfowethu hayi baney'ndaba ezimnandi kade sayigcina lolu hambo lolu mfowethu yabona nje mfowethu hawu asenzeni kanje sithi buzame futhi ngithi nje phakathi inside okay othi senze kanje nasifonele lo semuzwe ukuthi usiphatheleni yena ngathi bayarenga ke namhlanje so bathola Thokoza mkhulu right kehla lami ngiyaphila ngathuka nje mangifonela kawe mkhulu phela lana yazi into esiyenzayo nakhehla lami sishutha lento yethu yaka YouTube and siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony manje ngithi awukusigixabeze ukuze nabantu abasibukayo la babone ukuthi ke sisebenza sigcina kuphi so ungitshele nje ukuthi iliphi ikhambi lakusebenzela mina sengithenge ama-combo I think awu-3 ngathi uyakhatha mkhulu angilalele khehla lami ngithi sengithenge ama-combo I think awu-3 and then umama bekanecala wabophisana noma wakhe lapha icala lakhona belibe liyale lingapheli and then ngathenga ikhombo inyembezi enhliziyo hayi mkhulu uyazi abantu kube bayazi ukuthi le nto isebenza kanjani kube bayithenga ngobuningi babo ngoba umama sathi nje masifika egcobise yona nami ngayigcobisa and then safike lapha nje basemukela kahle icala lachithwa nje kungakhulunyiwe next khehla lami hayi mina nje usungigeza ubebebeke manje ke yabona nje sengiyajabula mengizwe into ekanjalo ngoba phela ngesinye isikhathi icala lamthatha umuntu
Exactly. And manje kukhona futhi elinye lomfana wami yazi mawulandelwa ngamabhadi umfana wami washaya umuntu naye la ngebhodlela. And then icala lakhona lika 2021 balivusa vele belingakapheli yabo. Okay. So uthe makaya badideka ukuthi mayexobise yona lento futhi. Hayi ukuthi manje lo muntu usuzongilandelisa ngabantu bamaqala khehla lami. Yebo umona wabantu yeah uzongilandelisa ngabantu bamaqala khehla lami bazoliye befuna lezi inkabi benze wrong besibenzi bafuna la maqala le muntu amaqala kodwa phela mayisebenza wena mfana kagogo mayisebenza kumele ukuthi ngiyisho le nto yabo ngiyakuzwa khehla lami ngiyakuzwa nami ngiyathokoza nje ngaphakathi mengizwa ukuthi ngiyakwazi ukusiza abantu baphume nasey'nkingeni abanye bakwazi ukuthi babe right yabo. Yeah. So ke ngizama ukuthi ngithi hayi no mina zingisebenzela inyembezi zehliziyo and manje ngisasebenzisa ilokho iwasho nalanto le isibunge nani futhi okunye kodwa ke ngithi vele ngine-business so kuyaqala ngiyabona kuyaqala ungathi manje angeke phela kumane ukuthi budlu same time yabo. Yeah. Ngoba phela khona abanye abaphethe izinto zethu futhi yami iwest ke but all in all nje hayi mkhulu mina ngijabulile ngisazobuya futhi ngifune ezinye. Hayi ke ayikho inkinga khehla lami nami ngiyajabula ukuthi ngizwe indaba ezikanjalo. Asithokoze mkhulu. Thokoza khehla lami. Ngiyabonga. Thokoza. Hayi mfowethu ngiyacabanga ukuthi vele senza 2 sesifike emaphethelweni. Mkhulu hayi siqedile futhi. Mfowethu yabona kuyangijabulisa mfowethu ukuzwa ama-testimony ahlukahlukene ngey'nkambi ehlukahlukene ngoba kusho kahle kahle ngifocusile ekhambini elilodwa ukuthi liyasebenza. Kusho zonke iy'nkambi zami ziyakwazi ukuthi ifinyelele la ifisa ukufinyelela khona. Hayi angisazi mina bafu sengezwe ngawe wena ukuthi yini ongayitshela abantu. Mkhulu esingakwenza nje njengoba sihlala sinicela ukuthi ni like phela ni subscribe siloko sikhule njalo sithi siqala unyaka omusha phela ngakhohle ukuthi uDecember ngiyabona niyajabula kodwa next month ngakhohle ukuthi uJanuary. So into kumele senze manje mkhulu singakhumbuza phela abantu ukuthi utholakala kuphi kanjani abasekudini abaseduze bathola kanjani amaphasela. Okay so mina la ngihlala khona bakwethu ke ngisebenza khona njalo ngisebenza eBaramoli opposite ama-Towers eOrlando kwabantu abasuke bethenga ipesheli uma odile uyakwazi ukuthi uzosicollecta la ngoba siyenza lento yokudeliver but manje sesithe ukuyimisa kancane ngenxa yokuthi ke sesideliver 2 years kwazi wakhahlazeka zonke imoto esideliver ngazo Nkosi yami basemva lapho ke kube khona ke laba abasuke bethenga ngokuthi mhlawumbe bahlala eDurban noma eCape Town siyakwazi ukuthi ke sibakhoriyele labo kukhona u60 rand no 110 u60 rand u7 to 9 days u110 u3 to 5 days and then emva lapho ke kubuye sibe nebhavu Friday Saturday and Sunday uza nje nenkinga yakho bese kuhlanisela inkambi ezokwazi ukuqondana nenkingo sokubhekene nayo ngenxa ukuthi mina angithi ngigedla ngihloli bese emva lapho kuya steam uzibonele nawo and then emva lapho ke bese ke sisa abantu ke emanzini Sunday hayi ziyabuya ke lapho ngaba ila suke siyogeza khona abantu bakwazi ukuthi ke baphothula ithunywa zabo bayihlambulule bakwazi ukuthi futhi nakhona kuvuleleka indlela ezimhlophe kukhanye angazi kuhlaleleni asihlangane ngokuzayo thokoza